Samo putovanje do gore je bilo veoma uzbudljivo. Prvi deo puta je relativno strm i izuzetno uzak, pa je mimoilaženje gotovo nemoguće u pojedinim delovima. Drugi deo puta je potpuno uništen, smenjuju se makadam i asfalt prekriven palim stenama i kamenjem. Sa leve strane su ogoljene stene, a sa desne ogromna provalija. One najgore delove nismo najbolje snimili jer smo se osjećali zaista nebezbedno. Treći deo puta nas je potpuno iznenadio. Nov asfalt i sa obe strane šuma i rastinje. Napokon stižemo do manastira Svetog Sergija Radonjaškog. Sam manastir je novije gradnje, a podignut je na mestu gde je nekada postojao hram srušen u 17. veku. Manastir je bele boje sa prekrasnim zlatno-žutim kupolama. U trenutku naše posete manastir je oslikavan, pa smo imali priliku da vidimo kako se to radi. Sama lepota građevine, ali i ambijent u kome se nalazi vas neće ostaviti ravnodušne.